Ugiye hehe se? Nari ntashye. Uvuye hehe? Mvuye ku muhanda, nari ntashye mu rugo. Reka da. Ahakomezaho umuntu uri kwihuta. Ndi kwihuta. Nako nta nubwo burira cyane mwana. Ntago buriye, gusa saa 12 zizageze. Gusa ntabwo zirabura iminota mikeya. None se musaba akantu? Birakunda? Birakunda nta kibazo. Wampaye nimero yawe? Oya. Ntago njya ntanga nimero yanjye. Nasaba gutanga nimero urumva ari ibintu birenze. Birarenze. Utanga nimero? Uyishakira iki? None se umuntu abura ikintu yamaze nimero y'umuntu? Oya. Ntago. Okay, noneho ntaguciye mu ijambo, ngiye nashaka ko tuzongera tukabona nawe ndatari nimugoroba. Oya. Nta mwanya nzabona. Shabuzi ko ngiye ni n'ubwa mbere mbonye umukobwa umeze gutya nkawe muri zino quartier. Ubu ni hano mubase? Ni hano tu. Reka da. Ugiye kugera mu rugo cyangwa aracyari mu rugendo? Aracyari mu rugendo. My Jesus, usengera he? Kuruyenzi, yo kusengera. Nzaba joining se nzazeyo. Uzazeyo? Uzaze nta kintu bitwaye. Nose ngo nzaza ute wanyimye nimero yawe. Kandi mbona ufite phone. Phone subiri he? Nose nubwo wampereze ya mama. Oya, ntago ngiye njya ntanga nimero yawe. Akwishakira iki none iyo umuntu umukunze utwara nimero mwana nta birenze. Nose hari ikintu kirimo kirenze. Ntacyo. Ntacyo? Ase ko numva uvuga Riri. Uraho. Yego. Umeze ute? Meze neza. Biriwe nawe Korobe. Amaherezo. Aha nawe? Shana, ndi hano hirya nyine nuko narimpuye n'uyu muvandi. Ndakubona. Hajya umudamu araho se? Umudamu araho. Mukurika musubira nama hano arumvishe ngo bwarongeye mwibaruka umwana wa gatatu. Ninde? Bitemwa. Amakuru se? Ni meza. Ase kuvuga buhoro. Ntago ari cyane. Uziko ngwagira ngo ndakuzi mwana. Oya, ntago nzi hese. Ntabwo wize kuruyenzi? Oya, ntago nahize. Ntabwo wena nari nkitiranyije n'umusista twicarana. Ugiye hehe se? Nari ntashye. Uvuye hehe? Mvuye ku muhanda, nari ntashye mu rugo. Reka da. Ahakomezaho umuntu uri kwihuta. Ndi kwihuta. Nako nta nubwo burira cyane mwana. Ntago buriye, gusa saa 12 zizageze. Gusa ntabwo zirabura iminota mikeya. None se musaba akantu? Birakunda? Birakunda nta kibazo. Wampaye nimero yawe? Oya. Ntago njya ntanga nimero yanjye. Nasaba gutanga nimero urumva ari ibintu birenze. Birarenze. Utanga nimero? Uyishakira iki? None se umuntu abura ikintu yamaze nimero y'umuntu? Oya. Ntago. Okay, noneho ntaguciye mu ijambo, ngiye nashaka ko tuzongera tukabona nawe ndatari nimugoroba. Oya. Nta mwanya nzabona. Shabuzi ko ngiye ni n'ubwa mbere mbonye umukobwa umeze gutya nkawe muri zino quartier. Ubu ni hano mubase? Ni hano tu. Reka da. Ugiye kugera mu rugo cyangwa aracyari mu rugendo? Aracyari mu rugendo. My Jesus, usengera he? Kuruyenzi, yo kusengera. Nzaba joining se nzazeyo. Uzazeyo? Uzaze nta kintu bitwaye. Nose ngo nzaza ute wanyimye nimero yawe. Kandi mbona ufite phone. Phone subiri he? Nose nubwo wampereze ya mama. Oya, ntago ngiye njya ntanga nimero yawe. Akwishakira iki none iyo umuntu umukunze utwara nimero mwana nta birenze. Nose hari ikintu kirimo kirenze. Ntacyo. Ntacyo? Ase ko numva uvuga Riri. Uraho. Yego. Umeze ute? Meze neza. Biriwe nawe Korobe. Amaherezo. Aha nawe? Shana, ndi hano hirya nyine nuko narimpuye n'uyu muvandi. Ndakubona. Hajya umudamu araho se? Umudamu araho. Mukurika musubira nama hano arumvishe ngo bwarongeye mwibaruka umwana wa gatatu. Ninde? Umudamu wanjye n'ungu. Jesus! Uyu! Amasi ikintu kirenze kirimo ntago ari mwana agemuriye ejo bundi kwa muganga mwabyaye. Nyine reka maze nkubwire none se ikintu kirimo kirenze. Oya, ntago ari sheri wanjye. None se ikintu kirimo muri ibyo ngibyo ni umuntu w'umugabo byaye gatatu ufata umwana w'imyaka 15 n'uburenganzira bwanjye.
Ubwo rero nase uramujyanye. Asoni. Isoni se ziki? Ushi. Isoni ziki wowe? Abagabo nk'amwe bajya bajyana ku birenge babakubite. Vana urukara aho ngaho. Baka Satani mu izina rya Yesu. Ekada. Dore uko ameze. Wawe se? Wawe. Ndakubyara bawe. Wese warabyaye? Ndakubyara bawe. Wenyine wabyaye? Aba. Bihe niso. Bihe ni nyoko.